Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Daisy. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinatangken ti ulok. Linaksidnak nga anak ni nanang ko. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga natangkan ti ulom. Imbagak aliklikam da Ruben. Ngamlimod mo't gayam ang makipagkitkita kakunkwana. Pakawanan da ko mananang. Ngam ayayatag ni Ruben. Anya ti maganap mo iti dayjay a lalaki. Kat no irresponsable dayjay. Insina ti asawa na gaputa sugador. Amin na tao, ada pagbaliwan na nanang. Saan kan nga grason pa ay? Sinaam dayjay a lalaki. Tawan na saya at amasakbayam iti denana. Kan may saan na ka ang maikasar? Gaputa kasar na ti imo na nga asawa na. Uray ata nagsina damutin. Ay no, kaya't mo paramanan kan. Uray anya ti bagbagayo nanang. Ay ayatag ni Ruben. Talaga saan nakakayat ni nanang ko para kanya ka Ruben. No kayat mo, agdanatan. Agawid ka ni Jabalay. Saan nga tang agsubli ti asawam ijay? Saanan nga agsubli day jay? Taadan sa bali akadandanana. Sige nga ron, agdan natan. Umaya kon agyan ijabalay mo. Palubusan na ka nga ron ni nanang mo. Uray saan nakapalubusan. Umayak latta ijabalay yo. Anya ti kunam, sumurot ka iti dayjay a Ruben. Wen nanang. Kaya't yuman wano saan. Sumurutak ka ni Ruben. Ay na, talaga nagsukir ka nga anak. Apaman nga inalam amin dagiti usan mo. Kat pumanaw ka dito ibalay. Saan kanton ang makasubli iti kaanuman? Laksiden kan nga anak. Adda kada kayo dayta. No iso ti pagragsakan yun nanang. Saan dak ang mabutbutang? Ay unay ka magtan, Daisy. Saan ka kadingag pampanunot? Nagpintasan ka abalasang? Ngam nagtinag ka laang iti dayjay a Ruben a sugador? Pangaasim ka rin. Maawatan na kumamat. Agayatak unay ko ni Ruben. Ay na, anya launay timpakpakan kan ka dayjay a lalaki aya. Apaya kasta ka. Saan mo pa'y ngamin anapadasan tinagayat? Iso kasta ti bagbagam. Uray saan ko na mapadasan ti agayat. No kasmatlaang kan ni Ruben ti pakariknaak. Uray anya ti bagbagam. Makidan na ka ni Ruben. Agbabawi kanto. Uray kitaam, Daisy. Nangabakak manan iti sugal, Daisy. Adto'y ti pangabak ko. Ruben, isardeng mo kumamot ng ti kinalaing mo nga agsugal? Saan ka kadi amaragsakan? Tanangabakak manen? Wan, nangabak ka ita. Ngam, adan tulat na pa nakaabak mo. Saan mo ngamin nga ibagbaga ti kastaa? Tapno sa anak ngagmalas? Nupod no nga ayatanak. Saan mo nga iparit? Dagiti banag apagragsakak. Oh, kumusta nga iti panagdanayo ka ni Ruben? Naragsak kami, mat. Iso na laang. Tatalagasan na may sardeng ti panagsugsugal na. Daytan, kasano kayong tulaangan no dan anak yo? Agnakam tumat siguro na. Ha? Mangnam na makalatan iti siguro? Katanya nga rin ti kayat mo nga ramida. Ay na, siyak ti madandanagan kan ka, Daisy. Ruben, masikuga kuhan. Adanton anak ta. Ay ket, nasaya at ano kasta? Agur nung kakuman para iti panaganak kunto. Mabayag pa'y mo't? Mabit langan ti siyam abulan. Wen, saan ka madanagan? Tasyak ti makam mo. Isardeng mo kumangaminan ti agsugal. Ti isugsugal mo, urnungan talaangan. Kasano nga umado ti kwarta no iduldulin mo laeng? Ay, paggunayim atap no umado. Kasano no imbis nga umado kat maibos? Ay kat malas ano kas jay? Ang
Addan tulat ta panagswerte. Nang runa kat masikog ka. Kunada kat swerte iti sugal no masikog ti asawa. Anya? Kunak no si ti swertek, tamasikog ka. Malas ka mat. Anya? Siyak ti pabasulam no apay anaabak ka? Buisit. Naibus ti sweldok. Hunay kamot na Ruben. Amom adanda ni akon aganak. Awan pa'y urnong ta. Apay ngayon sugal mo man ang tisweldom. Sumardeng ka man. Makamalas ka. Napudo ti ulok. Isuasaan ka sumanaw. Taamangan numakabil ka. Anay ko, nagsakitan ti tiyan ko. Ngamjak mat maawagan ni Ruben. Tinasayaat. Awagak ni Karen. Taiso ti kadok ama pa ni hospital. Adit, agriring ti cellphone na. Hello, Daisy. Karen, umay ka kuma dito'y balay pangaasim. Aga nakaksan, kitsan ko amawagan ni Ruben. Adaman nga tan idi sugalan Pangaasim taw may ka kuma. Kaduan na kama pa ni hospital. Sige nga, Rod. Orayan nakbiitan. Agyaman na Karen. Bye. Isumat lagayam asaan maamaawagan ni Ruben. Tanatay mo't gayaman. Ada ka no iji morgue. Ada kinaapa na kasugsugal na. Kat nabagsulda ni Ruben. Anya, matanda ito agasgasat ko, Karen. Kana anak ko. Adak may lang dito yung ospital. Kasano masikasok ti bangkay ni Ruben. Adamot dagiti dadakkel na. Di isuda pay lang ti makaam mo. Tamo damot akaan anak mo. Sa dino ngay ti pagawidak ita. Sigurado nga ijay balay ni Ruben ti pa kay masayagan na. Mabalin ka di. Mapan mo ka sa uninanang taga-awidak pay lang ijay balay. O sige nga, Rod. Urayan nak dito'y gayan. Awanan puso mo, Tina. Talaga alinaksid na kan nga anak. Awan ka no ti anak na akaskan ka. Imbaga na kanumot kan ka idi, asaan kan ang makasobli iji balayo. Anya, sa dino nga rin ti pagawidak, Karen. Agawid tan iji balay. Siya kun ti makamo ang makisaukan ni tatang. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kanya, Karen. Nagtangkan tumot na rin ti ulom. Anya nga'y tinaganab mo ita. Nagkamali akon. Awanan maramidak pa'y. Anya nga, Rod nga'y. Alangan mo tabaybayan ka. Imbag ko ma. No saan mo akaan anak. Imayak, takayat ko nga ipakaam mo, nga ilako kon ti balay kan lote ni Ruben. Dakkel ti nagastos ko iti pan nakatay na. Adu ti utang ko, iso nga ilako kon. Anya, sa dino nga rin ti pagyanan mi iti anak ko, nanang. Awanan bibiyang ko Kan saan kayo mo ta nagkasar? Iso nga awan karbangam iti dayjay a balay. Nga putot mat ni Ruben ti anak ko, nanang. Kat adya ti kayat mo asawan, iso ti agtawid iti balay. Awan mat nga rod ornong na. Ta iso kumamot ti nausar, iti pibmusay. Sige nga rin, nanang. Ilako yung tibalay ni Ruben. Agurigor man ang ti anak ko, Karen. Anong ti utang ko kan ka? Diyak amon, no asino pa iti pagutangak. Tapno may pa-check up ko ti anak ko. Awan mo't kwartak ita, Daisy. Ay, managsaksakit mo ti anak mo. Nagrigatan ti sitwasyon mo ita. Sapay awan sa bali ang makatulong kan ka. Anya ti aramida, Karen. Padasam ti mapan mangibagay ti kwarta ka ni nanang mo. Apo ko namot day tagsakit. Sige, padasag ti mapanagpakpakaasi ka ni nanang. Mabalin ka di abantayang biit ti anak ko. Sige, siya kun ti makaam mo iti anak mo. Nagpuskol mo tantarupam nga umay agkid daw iti tulong. Linaksid kan nga anak. Iso alipatan na kun nga inam. Ala, pumanaw ka. Pangaasi yun, nanang.
Ang sakit dya apo ko yun. Awan bibiyang ko! Do saan kumanatangkan ti ulom? Saan kumakas na tinagbanbanagam? Ala, pumanaw kan! Ah! Nanang! Pangaasiyo! Tulungan na kuman! Awan anak ko, akaskan ka! Ala, pumanaw kan! Ay, Diyos ko! Asino ti asit ga kita? Naggapukan samad ni Tabalayo. Wen manghulyan, dumawat ako maititulong ka ni Nanang ang pinapanaw nak. O niya atulong ti masapol mo. Agor-igor ti anak ko. Katawan kwartak nga usarag apag pa-check up kan ko na. Nagtangkan matan ti panagpuspuso ti inam. Manuti ka sa pula maya. Uray 2,000 kumalaang manghulyan. Umay ka ijibalay, taikan kay ti pang pa-check up mo iti anak mo. Bayadam tulatan, no da kwartam. Agyaman aklaunay manghulyan. Umasidig ka lang kanyak, no da kasapulam, Daisy. Anyangay, inikan na katiinan? Saan ka rin? Nasabat ko ni Tata Julian. Kat isuti nang tadi ti pagpa-check up ti anak ko. Anya, inikan na ka? Kunana bayadak to na da kwartak. Ngam, kaano pa'y ngay amada na kiti kwarta. Iso na panunot ko amapan kong tulaangan ilabaan tapno makabayad ha. Ala, saan mo pa lang apanunutan ti pagbayad mo? Ipan mo ket din ti anak mo ija ospital. Manghulyan, ada ko makidawag kada kayo. Anya day ta, Daisy. Mabalin ka di nga ilabaan kayo laangan tunggal Sabado. Aging ga makabayad ak iti utang ko kada kayo. Ha? Kasanon ti anak mo? O sino ti mga awir? Mabalin kumat nga isurot, Manghulyan. Saan mo pala panunutan ti utang mo? Asikasum ka di anasaya at ti anak mo, tapno saan maran ngagsakit? Agyaman ak tamaw-awatan dak Manghulyan. Aw-awan anak ngamin ita. Kat, jak amo. No niya ti pagbambanagan mi iti anak ko. Kwa, Daisy. Aday singasing ko kan ka, no? O manungod ka. Saan ka kumanganguungat, ha? Saan ka matapilitan, no? Saan mo kaya? Anya day tamang Julian. Kaya't mo ka di, ti makikalay sa kanya? No makikalay sa ka kanya, ag nanayonan, titulong ko kada kayo nga kina. Kwa, Manghulyan. Amangan wagungat dagiti anak yo. Anda da amin na ni abroad. Kung nadakit di abang alakit ti katulong ko dito'y. Ngam jak kayat ti katulong. Ti kayat ko, tay babae ang mga sikaso kan mangayat kanyak. No, kabaalam ka di nga ramidan na ita. Ikarik, saan kayo abay-bayan iti anak mo? Saan kan ngaglaba, tamang tangdanak langan iti paralaba? Kabailak ti aglaba, Julian. Sayang lang ti itangdan mo. Kat napigsaak pa'y mat nga aglaba. Salaman langan. Siya nga runan ti mangkita ka ni baby. Agyamanak ta simbang bay ka iti biyag ko, Julian. Diyak amo na niya ti pagbambanagan mi iti anak ko no awan ka. Agpada talaeng agkasapulan iti tulong, Daisy. Lakaya kon, kat kasapulak mat ti kadwa iti balay. Ikarik nga agbalinak anasingpat nga asawa mo, Julian. Saan kanto abay-bayan? Si kaman ti mapanmangkita no asino tagtuk-tuk-tuk, Daisy. Juan, Julian. Anak, Da kayo? Kat inawagan dak iti anak? Kunak man no linaksid da kun nga anak. nagrigat gayam ti agmay-maysa. Ita masakitak,
Kasapulak ti kadwak ama panidya ospital. Idi ti anak ko ti masakit nga umasidagak kada kayo. Anya ti inaramid yo. Daisy, pastrakam ti inam. Ngam, Julian, Nangagmumati ko na nga. Agmay maysan. Kat kasapulan na ti kadwa ama pa ni ospital. Mamakawan ka kuma, Daisy. Nang runa kat inam na ita. Awan sa bali, anam naman na. Nadadakas na naaramid na kin ka, basol ng dayjay. Saan mo abasol? Isasaan mo atultuladan ti inam. sige. Ipagpagapoklaan kan ka, Julian. Ngam no panunutak dagiti ado arigat ang naglablabasak adinak tinulungan tinak. Sumkan tigurak. Saan kumakasta? Sursuruwem ti mamakawan. Dayta ti pagayatan ti Diyos. Ala, kaduam ti inam amo pa ni ospital. Itay pa'y nga agur-uray di ti salas. Siyakon ti makaammo ka ni baby. Sige nga, Rod. Talaga sa anak ang nagkamali ang nakikalay sa ken ka, Julian. Awanan sa pulag kan ka. Nasaya at launay ti panagpuspuso. Pinakawan ko nga ro ti inak, gapo taday ti kaya ti asawak, Mr. Lonely. Kat ita, kadwami ni nanang dito'y balay. Tuy pagayam mo, Daisy. Agyaman pagayam Daisy, ti daytoy pakasaritaam. Ti makunak, kasayaatan latta ti mamakawan. Nataltal namot lang ti panunot, no awan tawa kagura tayo, wenno kaapa tayo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy tinasayaat, apanaglangen nyo, iti inam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Daisy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.